Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Hagaji siya full detail ni pada mau report tu mata. Tinggal sui pada social media ki points ka to kan ni Andre. Kemakapawi kalau bang nak kalian tu ka report ka dosai ba yang kinong penyap mo kidan. Kinong penyap kidan bikiwan le rolong le daga bor kilawan daga excessive post mo blak bon blak ki bor pelit jingwan alam sampai daga bor i kan. Kumno ban yo penyap i. Tina kalian jingim ka yang pat long mentangi kelapa sai bagi dan kinong siat i. Bagi lihat dekat bor penyap kita ji dekat bor sim kabul saya pedang jeng dum kamian. Tina kalian jungi kaya pan kepat kini sarkar. Ban lakum ro kre penstat no mta ban kan register case no iki ban pakan penstat ro pakan IT shak CBI. Halo kata. Jika standar pi menta kan lomba pindah wa baka sarkar kan pak ke CBI. Long first kada ban register case iki. Maka kedosa itu bagi no penyap. Hamtam tu ke tactical timon mo ketua ngi gadam tu bagan register case ki bahkan IT ru shak CBI nama habya daka criminal code against persia ki jonga kumparan ngum kay ngim so e jim pendam juki nama ngi la de teplut uai badan ktiam tu ke kerteng wilayah lut ngim so e da pendam ru ngi ngi teplut kerteng juki bar kimla shu ban buri de kemba kalong nagalian jong pi priang ya kena report ngihun tabaka sa sarkar bagi dipun president ya kita mau ngamene bahkan register case yaki bahkan IT word ke CBI kenapa menjawab pendap ini kam dia ben slap show ini map slap ini betang spori nang tangit sa next move pat ya katangin pa betay ba nim detail ni tabaka ngin saya